Hej, hej, zdravo moj dragi, dobrodošli na još jednu našu podcast epizodu. Ja sam Mara i stvarno mi je drago što ste danas tu sa mnom. Znate, ovaj podcast je nastao jer jednostavno mora da postoji na nekom mjestu gdje možemo pričati o stvarima kakve one zaista jesu. Ne o tome kako bi trebalo da budu, ne o teorijima, već o tome šta stvarno radi. Dakle, šta stvarno pomaže i kako da stvarno napredujete. Ja sam inače žena koja je prošla put od možda jednog dana do evo me danas tu gdje jesam i znam da se mnogi od vas nalaze na tom početku puta. Želim da podijelim sa vama sve ono što sam naučila, što mi je pomoglo i što znam da može da promeni i vaš život i sve negdje u vašem životu. I ovdje nećete čuti utješne laži, ovdje ćete čuti istinu, nekad direktno, nekad neprijatno, ali uvijek korisno. Nadam se da smo spremni, tako da idemo. Oprostite na glasu, malo sam prehlađena, ali to nema veze. Dakle, danas pričamo o strahu. Ne o tome kako je strah normalan, jer pa jeste, već o tome zašto se toliko zadržavamo u njemu i kako da konačno krenemo dalje. Jer zašto nam neko kaže, a u stvari zašto nam neko ne kaže da je ta priča treba vremena, treba se pripremiti, nije pravo vrijeme. Većinom samo način da opravdavamo to što se u suštini plašimo. Zašto nam neko ne kaže da čekanje na takozvani pravi trenutak zapravo samo znači da čekamo da se strah sam od sebe nestane, a on neće nestati bukvalno nikad. Ali ovo što ću vam reći možda neće biti ono što očekujete. Jer problem nije u strahu, problem je u tome što mislimo da strah treba da nestane prije nego što mi krenemo, a to jednostavno nije tačno. I danas ću vam objasniti zašto je tako, kako sam ja to shvatila i možda šta da uradite već sutra. Dakle, prije nego što krenem da vam govorim šta da radite, želim da podijelim sa vama kako to kod mene išlo. Jer nije bilo lako, nije bilo savršeno i definitivno nije bilo kako sam planirala. Prije nekoliko godina imala sam posao koji je bio ok, dakle imala sam stabilnost, imala sam sigurnost, ali ujutro kad sam se budila znala sam da to nije ono što želim da radim, iako u suštini sam zaista onako kreirala svoj posao radeći 15 godina za inostranstvo, otvorivši naravno i svoju firmu. Sve je to negdje bilo super top, a u duši sam znala da postoji nešto drugo, nešto što me više vuče, nešto što me uzbuđuje, nešto što sam u suštini ja. I imate bukvalno ono već kada sanjate o tome, razgovore sa prijateljicama gdje kažete kad bi mogla to da radim, ili te trenutke kad vas neko pita šta bi ti zaista volila da radiš, a ti jednostavno znaš odgovor. I onda dođe jutro i sve te prepreke, sve te racionalne stvari, pa šta ako ne uspiješ, šta ako se ispostavi da se varam, šta ako ljudi pomisle da sam luda, tako da sve su to negdje stvarno, odnosno to je zapravo i nešto i tu sam ja bila mjesecima, možda i godinama. Imala sam plan, imala sam ideje, ali nije bilo pravo vrijeme i uvijek je bilo nešto i uvijek sam imala razlog zašto treba da sačekam još to nešto malo. Naravno u to ubrajam i dodatne edukacije i 1001 edukaciju i na hiljade evra uložene u te iste. I onda se desilo ono što se uvijek desi kada previše čekamo. Život mi napravi odluku umjesto mene. Dakle, došlo je do toga da sam ja, tako reći, negdje sama sa sobom radeći, zaista jednog jutra onako sjedla i uvijek se pitam da li je ovo sve od života što imam. Bez obzira, opet napominjem, stvarno imam sve u smislu vjerovatno znate sve šta ti fali, imaš sve, imaš super platu, imaš posao, ali negdje u suštini si nezadovoljna. I uvijek negdje sam čekala to pravo vrijeme i onaj trenutak kada sam ja shvatila da to nije tu jeste kada vidim kako ja pomažem ovako između ostaloga ne radeći, znači ni konsultacije, znači aktivno, nego onako volim o tome da pričam, prosto mi se promijeni boja glasa i zaista sam rekla ovako više ne može. A situacija koja me konkretno iskreno dovela do toga jeste da sam
tog dana imala nekako baš onako dosta nekih situacija koje nisu bile, ajde da kažem, na sve nekako krene, jel? Krenulo je od ujutru poziva do nekih stvari koje nisu meni se iskreno sviđale. Negdje unutar sebe sam znala da nije tu, ali sjećam se dobro kao da je sad bilo, znači navečer pijem kafu i u suštini mi uvijek dobijemo, znači ja kad radim i kad imam naravno i svoje jel, zaposlene, ja u suštini uvijek dobijem feedback od toga što je dobro, što nije dobro i tako dalje, što se treba poboljšati. Ja uvijek smatram da je feedback jedna jako dobra konstruktivna stvar kada je konstruktivan feedback. Pri tome sam ja, moja prva misao tada je bila ovo je dosta, ja više ne želim ovo ni da čitam, ni da primenjujem, ne u smislu da ne radim, nego da ne primenjujem i stvarno mi je onako bilo iskreno preko glave. I onda je došao trenutak kada sam rekla sad uzmaš život u svoje ruke i sad krećeš bukvalno sa revoltom prema svima, prema svemu, prema strahovima, prema nema to što će te zaustaviti na ovom putu i ostaćeš dosadna. Tako da, kažem vam, u tom trenutku, u momentu sam shvatila u suštini, kada sam sama sebi, znači naravno ja sam odgovorila na taj feedback i sve to ok bilo, ali sam ja se bukvalno shvatila kada sam počela da tu sve negdje razmišljam u svojoj glavi. Meni nije bilo u kontekstu da se ja plašim neuspjeha. Ja se plašim odgovornost. Znači, ja sam shvatila. Jer odgovornost, znači plašim se da ću, ako uspije moj život morati da se promijeni, a promjene, jel, pa promjene same po sebi su jel, neprevidljive, ne zna šta, čovjek ne zna šta ga čeka. Tako da sam u suštini sama sebi rekla ok, možda jeste neprevidljivo, možda stvarno ja ne znam kako i šta će me donijeti ovaj posao, ali generalno ja ovako više ne mogu niti želim, prvenstveno želim stvarno ovako dalje. I počela sam, dakle ne sa velikim planom, neiskren da vam kažem, ne kada sam bila spremna, počela sam jer sam negdje unutar sebe osjetila taj poziv i poriv da ja to treba da uradim i da moram da uradim jer uvijek slušamo negdje taj glas, prvu misao koja nam dođe i ona uvijek bude nekako intuitivno zanemarena zato što nam dođu drugi glasovi koji u glavi naravno koji mi, kako bih rekla, koje mi ne pratimo. Dakle, što sam ja tu zaista naučila i što mislim da može da vam pomogne. Prvo, jeste strah neće nestati. Znači, čekanje da prestanete da se plašite je kao da čekanje da prestanete da pada kiša da biste krenuli na posao, bukvalno. Možda čekate, ali možete vi svi da čekate i ja sam čekala, ali ćete se samo bukvalno načekati. I mi mislimo da se uspješni ljudi ne plaši. Znači, iskreno, to je bullshit. Oni se plaše isto kao i mi. Razlika u tome što oni kreću uprkos strahu, a nekada strah nestane. To je ono što sam malo prije rekla i ja sam krenula ne iz straha, nego iz toga da više zaista mi je pun kofer toga. Druga stvar, savršen trenutak koji mi svi čekamo negdje ne postoji. I ova priča da treba da sačekaš pravi trenutak, pa to je priča koju si govorimo da se osjećamo bolje nego zbog čekanja. Ali znate kada je pravi trenutak? Pravi trenutak kada konačno krenete, taj pravi trenutak tada je postaje zapravo sada u sadašnjem vremenu taj pravi. I nikad nećete imati dovoljno informacije, nikad nećete biti dovoljno spremni, nikad nećete biti dovoljno sigurni. To je sasvim ok. Mislim, to je stvarno realnost, to je život. Treća stvar, ono što sam ja negdje mogla spoznati jeste da većina stvari koje nas plaše se nikad i neće desiti. Tu naravno osobe kao što sam i ja, znači bila anksiozna, može se neko prepoznati u tome. Ja se sjećam koliko sam se puta plašila nekih stvari koje se zaista nikad nisu desile, koliko sam se plašila da nešto bude, znači da li da bude perfektno. Ja sam u tom smislu stvarno baš onako išla u tu, baš onako iskreno i ekstrem. Ali znate šta, većina ljudi je toliko zaokupljena bukvalno svojim životom da zapravo ne posvećuju toliko pažnje vašem životu. Znači i oni koji jesu, pa možda vam je to signal da pronađete bolje društvo, najiskreniji. Četvrto što sam si napisala jeste najveći rizik je ne pokušati. Za godinu dana, za 5 godina, šta će vam biti želja?
to što ste pokušali pa nije uspjelo ili što niste pokušali uopšte. Znači, šta će biti da ono, taj neki žal, jel, od tog neuspjeha, odnosno da smo pokušali, nismo uspjeli, ili od toga da nikad nismo pokušali. Ja znam svoj odgovor i mislim da znate i vi svoj, ali evo čega se možda nećete nadati. Možda vam strah i treba, ne da se protiv njega borimo, već da ga shvatimo kao signal. I on često pokazuje smjer u kome treba da idemo. Ono od čega se plašimo ili od čega se negdje i plašite, često je upravo ono što vam treba da radite, da se pokrenete. Ja se, recimo, ako se plašite odgovornosti, to je znak da, recimo evo u mom slučaju, da mi treba više kontrole nad svojim životom, odnosno nad mojim životom. Plašila sam se da neću može biti dovoljno dobra, da je bio znak da mi je važno da budem dobra u onome što radim. Kao što sam već rekla, perfekcionista, znači to sve mora da bude po PS-u. I vaš strah vam govori gdje su vaše vrijednosti. I molim vas, znači slušajte ga, ali nemojte dozvoliti mu da vam komanduje. Znači to je vrlo bitno. Slušaj ga, ali nemoj dozvoliti da negdje preuzme on kontrol nad tvojim životom. Dakle, šta konkretno možemo da uradimo? Počnite manje. To je vrlo bitno. Znači, jedan mali korak, vjerujte mi, govorim iz ličnog iskustva. Ne morate odmah da date otkaz, pokrenete biznis. Znači, ja sam dokaz tome. Možete da počnete sa 1 sat nedeljno, sa jednim postom na Instagramu, sa jednom prilikom u kojoj ćete spomenuti vašu ideju. Dakle, nešto samo da se pokrene. Jer mala akcija često pokreće veliku promjenu. Ne zato što je znači, sama po sebi revolucionarna, već zato što mijenja negdje kako vidite vi sebi. Također dajete sebi dozvolu da budete nesavršeni. I ono što sam ja malo prije govorila, moj prvi post, stvarno ja, iako sam u tom smislu jako, da kažem, radila sam za firme gdje znam stvarno što se tiče nekih tih stvari, objava i tako dalje. I dalje mislim da je moj prvi post bio negdje kao katastrofa i kad ga slušam, znači to je bilo nekih 2014. godine, znači prvi YouTube video, stvarno ništa nije bilo savršeno, ali svaka od tih nesavršenih stvari me je negdje učila da nešto novo imam u svom životu i svom iskustvu i dovodilo negdje korak bliže onome što zaista želim. I ono što je bitno da se taj neki mali korak ne da napravi, znači ono, sutra, ne sljedeće nedelje, nego danas. Možda je to kreiranje, kao što sam već rekla, Instagram profila, može je tu jedan mail, može je tu razgovor sa jednom osobom, samo jedan korak, može je tu razgovor sa psihoterapeutom, može da upišete neku edukaciju, neki program, sve ono što vi smatrate da je to onako zaista što vas dovodi, jel, da taj jedan mali korak možete napraviti već i danas. Jer znate što, kada napravite jedan mali korak, drugi postaje lakše. Ako napravite 2 koraka, počinjete da vidite putanju. To je prosto jednostavno. Najvažnije, ono što ja uvijek kažem, jeste budite dobro, budite nježni prema sebi. Jer ovo nije trka, ovo nije takmičenje, ovo je vaš život i vaš put. I nema vremenskog okvira koji morate da poštujete osim onog koji sami postavite. Ali postavite neki. Dakle, to je vrlo bitno. Postavite neki, ne čekajte beskonačno. To je negdje jako bitno jer tu sutra ću, prekosutra ću ništa od toga ako zaista ne osjećate da krenete makar sa tim malim koracima. Na kraju želim zapravo da kažem da sve što vam treba vi već imate. Ne treba vam dozvola od bilo kog drugog da krenete kao onom što želite. Možda se plašite i ok, to je ok. Znači samo kaže ok, plašim se, možda niste sigurni i to je ok, ali nemojte dozvoliti da taj strah i ta nesigurnost postane stalno mjesto prebivalište u vašem životu. I sljedeće nedelje u novoj epizodu pričat ćemo o tome kako da rušite one duboke blokade koje vas zadržavaju, one koje možda sami ni ne prepoznajete, a od tada napravite jedan mali korak, samo jedan. Javite mi kako je prošlo, volim da čujem naravno vaše priče i hvala što ste bili sa mnom danas, hvala što dijelite ovaj put sa mnom i zapamtite, vi ste spremniji nego što mislite, hrabriji nego što znate i zaslužujete da živite naravno život kakav želite. Do sljedeće epizode, čuvajte se i idite samo naprijed.